इराटपोट हाइबसे कइनो हाइबसे को यंगमिनसे अरीबा वारेपनबा मतमददि शोरदा कटपसे कमायना सासिंग कटपसे कोई तौरम अदुगा शोरदा कटलकांदा शोरना पेनबा मदुगी मनम मोइबे और मदुगी तौरिबा थौ अदुगी मतुंगिना शोरना पामबा शोरना लौक्सनबा याबा यादबा हाइबदु अखोइगी कटलिबा दुगी मखा पोल अदुबो अनौबा वारेपनबा मतमददि अखोइ जिसु क्रिस्टना मतम चुपगी ओना अमुखक्तंगी मपाना अखोइ ममल पीक्रे अखोइ अमोना अदुगी थौसिंग अदुगी मखा पोलरोय हौजिकति कइनो ना हाइ तारगदि अनौबा वारेपनबसिददि अखोइना तौदुसे ईश्वरगी ममांगदा अखोइ इसामकसे कटपा दुने भोजिक तौदुस अखोइ इसामक हाइमिनसे आई इसामक ईश्वरगी ममांगदा अहिंगबा इराटपोट अमोइना आइना कटपा हौरगनी आमेन सिसे यामना दरकार लै थौनी तौबा अखोइ इराटपसे कइनो हाइ तारगदि अखोइ ईश्वरगी ममांगदा अरिबा वारेपनबा मतमदा तौइसे सासिंग एनीथिंग कइगुम्बा पोसक अमा ईश्वरना तौ हाइबा थबकतो अखोइगी पापसे कोकननबगिदमक अमुरक तौबदुना चाही अमगी और मथंग चाहिदसु अमुरक तौगदबनि सुमाइ सुम तौरगा तौरमबदो हौजिकति केदौगे हाइ तारगदि अखोइगिदमक्तदि मदु तौगदब नत अखोइगिदमक्तदि अखोइ इसामकसे असिबो ओइना कटकदौ नते अहिंगबो ओइना कत्तोइन ओल्ड टेस्टामेंटना अरिबा वारेपनबा मतमदना कइतौबा कअगा हालगा कत्तोइने अदुगा अनौबा वारेपनबददि हिंगना हिंगना कत्तोइने हिंगना कत्तोइसे कनानो हाइ तारगदि नंगने आइने कइनो खोइ कत्तोइसे अतेमतना ते चनाउसिंग आई सामक संगानी चंगा कांदा फर्स्ट आइगी सागी ओइजबसिंगसे अखोइगी इसागी ओइजबा पामजबा ngauजबा चाकजबा लेते चनाउसिंग अदुगी मयामसिंग अदो लेरगसु ईश्वरगी ममांगसिदा चंगाकांदा अखोइना मदुगी मयामदो ईश्वरदा लोइ कसनबदुने लोइ कथोकपदुने सो लोइ कथोकपसे अखोइ दरकार लै हिंगना कटपा हाइसे सिसिन अखोइ इसामकसिने वखलसे पुरगा लाकदुस अदुना आइना हाइसनिंगी अखोइना सीदोइसे कइदनो हाइगदि अखोइगी अपामबसिदा सीगदबन अखोइगी पामजबा चाकजबसिदा अखोइ सीबा ओइगदबन सीदोइसे अखोइ हक्चांग नते को चनाउसिंग मत लेलगा कक्पा सानबदु नत आई सामक ईश्वरगे मांगदा चंगागा आइना ईश्वरदा कटपदुन कल्लकांदा कइ तौदोइनो हाइ तारगदि चनाउसिंग मसिगी इरा थौनीसे कइ नुमित करम कान तौदोइनो मसि खतन नुमित खुदिंगे अखोइ तौगदबने आमेन प्राइज द लॉर्ड सो अदुना सिना ताकपदि कइनो अखोइ टोटल सरेंडर अदुगुम्बा मपुंग फाना अखोइ पुनमक्से इसामक्से ईश्वरदा कटपसिगी मतंगदने हुजिक लाकिस अखोइना सासनसिंग अदुना कइ तौरंबा तारगसु मदु कटपा खोटपा मयाम अमा तौ तारगसु अहिंगबा इरापोट कटकदबा अखोइ सामक्सदि नुमित खुदिंगिने आमेन हाइमिनसे आइना नुमित खुदिंगी आई सामक ईश्वरगी ममांगदा अहिंगबा इरापोट अमोइना कटकने आमेन आई इसामक्सिनेबा कत्तुइसे हायगदि स्वायम तौरगे ईश्वर ममांगदा लैयो हाइबनते नंगी अपामबा नंगी अनिंगबा नंगी ambition mayam ama lay chanausing sige mayam sing se loina kasin bet dharkar lay chanausing loi pisan ba matamda ishwar aina apam se tawra ro nat chanausing nangna pambadu dagi hena fava why dagi fava do shona tawra kaduin amen praise the lord mangzaba nate chanausing tongjari ni kai no khoina shoge mangda ka toy jai ga de khoi gi thaurang thousal mayam ama lay te chanausing sumai taw pami sumai tawning koi lay so sige mayam ama adagi akoigi apamba ambition sing adai akoigi hakchangi oizaba mayam ama koi lairi chunau sing madugi mayam sing ado madugi mahutta nang nasamak se hana ishorgi mamangda patra moina katpiyo sisam darkale Luke chapter 9:23 then he said to them all mana harame jesuna magi sebok sing duda if anyone desires to come after me kanagumba sing aduna any person miyoi ama hekta no oibe mahakna aigi tungda lakpa pamba targadi let him deny himself mama samak ana yazaroidabani ani subada muk and take up his cross daily ani subadana mama samaki cross adu hangatuna puraga lakadabani hum subada adugi matungda aigi tung ilakadabani itung en bai bi chunau sing church adum satpaduna teko jisuna tawba thabak tuni nangna tawduis aduna sidaidan isamak yazadaba deny himself means disown means aise aigi oidaba haitar aise aigi oiraroi aduduni shorge mamangda yazadaba hais aise aigi natre aduna sidaida koina ubase kaidoge haitar ga de jisuna koida tambir se akoi isamak se isagi oiroidaba deny yourself ai isamak se yazaroidaba ne han maktad aduna tragadi chunau se ai isa se isana yazadragadi aina jisugi tungin base aina ngamoi chang sai tar maroina tai kanam tana te khoi gi yengna base khoi gi hakchang se sigi hakchang se koina yazaroi da bane khoi gi sigi hakchang se koi isana isa se lokthok da bane khoi gi apamba on hai tar apamba mayam leiri madugi mayam sing ado khoi isamak se isana yazada base masi se han bada krista gi tung en na bagi damakta
chauba warep ama oigadabane. Amen. Praise the Lord. Haibade aigi agenda mayamsing aigi apamba ningba mayam ama lay. Du mayam do disown tawgadabne. Aigi oirodabane first. Hose ina haisaningi makada deny tawbase akoi darka lere. Adugi matungda kedoba nang nasamak se attempt na te nang nasamak se nasana center oirodab. Haibade ai se aigi punsi se ai haibasina mayayda layrodab. Aina Krista ki tungin bataragadi ai haibaduna nakanda thamgraga Krista haibaduna hanma from the thamgadab. Amen. Praise the Lord. So aduna ina haisaningi madugi matungda take of his cross daily. Nakoi ki cross haibase chanao sing attempt na te akoi ki u karan nung tigi pairaga chatlo haimate siyo haibano ti chanao. Akoi na khangi aduguma cross to pairaga chatpa oitaraga di missing na uba matamda kay haigani si mise sidoine. Chumiko Bible ki matungina akoi na moi ki chatnabi ki matungina cross pairaga chatlaba mi aise masagi cross puri se siradoba mi ne maran lairaba mi ama oina singthanaraga asiba duneba aduda puri se. Jesus Christ as a cross puki aduga aroi fawa natra cross matakta hatki. Aduna koi zike no manas disuna sida haise koi cross pu abse koi ke physical ki oiba cross se nati chanaw se. Koi samaki cross se kai no chanaw se ena haise ningi atayam tanate nang nasamaki aningbo sing ado nakanda thamamaga ishorge aningbo do tawbadu. Aduna samaki cross nang nasamaki ukharana se kai no hai taragadi Kristagi aningbo tawbadu ne. Mana haibadu aina tawbadu ne. Aduga mana sida haibase kedoba follow me aigi tungda chatlo aigi tungda lao aigi tungda ilo haibase atayam tanate chanaw sing ekoi magi maong loba oiro haibane. Mana kai tawbage Krista na kay tawbage. Akoi gi warep kudimag singa se ekoi na ahanba warep lauraga ay haiduna ay na pamba du sini ay na tawning mo du sumaina ni haibadu natam. Krista na ahanba from the thamaga center oiba du ne. Amen. Praise. So do ay taraga di chanaw sing ay na ishor bu pelan bangam gane. Ay na aysa ningi nangge pamba du sunang na tawna bo na ishor ge pamba du sunang na khange ishor ge pamba du su kay no khange anisi ki marakta conflict nungai na dabu se leire. Aina khangi shona si toragadi shona pamune aina si toragadi shona pamu ani se khangi ado ani se chingaina base amaga se ngamnadre adugi matam dasu yet shorgi lambi du koina choose to obadu neba cross poro hais. Amen. Praise the Lord. Chanao sing ngamgadro ngamgani chanao sing sigi matam dani shorgi wow shor se kanano ai se khangka doise shor da nang na katlaba matung da nang shor se mek seng ka dois. Aduna tragadi thama mungani thani mumamni adum up down beralai hawai da tumba dunai na haijis. Galatians chapter 2 verse 20 da ke hai bolna ai Krista galoina na cross ta hatmina kre Krista galoina na Paul se cross ta hatmina ado akona Bible da uba matam da Paul ga Jesus Krista ga simina ba u gi brachnaw sing mi kya simina ki ahumni nakan yelomda adugumba phattaba mi ani galoina na adubu last the mi amadi afaba ongi Krista thazaki. So aina haisaningi Paul de the yahudi Paul de born again joy de no na supoktre adu Paul se kai tawge hai targadi mana adu oi targa sumana khange ba thawai da jisuna siba se Krista na koi bu wail ya thangi surap tagi handopire da hairai se adu gine aduna mahak se cross da Krista galoina na simina kre hai ba se Paul na hairai se chap mane koi na sun I mean, say, I Krista galoina na cross the seminacre. Sisin Bible na hais. Mahak se seminacre. I know zik hingi ba say Krista na I want the hing bagini na hai. Amen. Praise the Lord. I na hingi ba say Paul na ni Krista na I want the hing ba maram na I na hing ba ni. Aduga I na zik hingi ba say shorgi machan pa aduda I na thazza bagim pa na hing ba ni. Manay banung sibi mama sama ay gidama pitopi. Amen. Praise the Lord. I mean say ay Krista na ay ginungda hingi ay na hingi ba say ay na hing ba nati. Amen. Nang na hing ba nat Krista na nang ginungda hing ba maram na nang na hing ba ne. Aduna ay uren makada so Isaiah ke 1 Corinthians chapter 15 kay hay ko yang minase last part hay I die daily hay Paul na hay ni ay na numit kudingi si na hay. Chanaw saying numit kudingi Paul the see. Siba haibase atem tanate chanaw se akoi gi hakchang se nati nangi apam sing nangna tawning ba thabak thoram sing nangi oba self center oba mayam ama lei madugi mayam sing ado ke do ba Paul na haise madugi mayam sing ado ai aduda si na haibane
aduna aina haisningi ayuk nganta he hogala matungda nangna tawduise kaino ishorgi mamangda nang si badar kale atra mulana sakino ko bhab lamba phangdana siyo hayna mu atra haluni lan suicide taw haib nati hori ya lemba yaroi ko aduna te bible na hais unna taw hais sisin ren lan aroi be part to katang siyo haib to tang ta le mati soidin so aina haisningi pona numit kudengi cross the ma hachai sigi wakhalon se kaino hay targadi ekoi su numit kudengi shor ki mamangda ekoi ahingba irat pot amoina katpa darka le khoi ga apam mayam do loina makse cross a hat kadabani amen praise the lord so aduna ina haiseningi ekoi na numit kudengi prayer tawrise kaigin adom ge apamba shodan review kaiba ka shulai adugi mamangda or karam tamda karam kandano kai khangde aduma pun numit kudengi shor ki manakta changaga aigi apamba singase aningba singase hatpa ma changi au natragadi numit kudengi aduna ne koina Corinthians 1 Corinthians 2 Corinthians se koina ofange carnal Christian race habadi hakchang na dominate tawba Christa di thazaba hakchang na panba so you thaksalakpa gumba mayam amalai makal toksalakpa so sigi mayam je kaino carnal kawe habadi hakchang gi apamba gi mayam sing aduna panjalakpa haitar so sigi mayam sing asine problem lies shorbudi dum yazab so aina aisaningi bible na kweda kai haige hai targadi polna ai numit khudingi si nai aduna akoi sun ngasi dagi horaga numit khudingi shogi mamangda akoi isa se katse amen sure is the lere nangi apam duki matungin sure aingonda taw amen praise the lord akoi gi hakchang se chanau sing ishorgi magi lan ne sis magi properties ne akoi se magi lan thum ne kanano chanau se nangi thawaira hujuji hingi thawai dudi okay ke sukai dre nakanda amal thambiro akoi gi hakchang se bawol na mamal yami haina tae hanba Corinthian ge taruki traga mapal da koyeng mina se chumaina hai NLT translation that don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit nang na khangdabra nang na bhapta dabra nang na mayek seng dabra nangi hakchang se shorgi sengba sangni na hai thawai sengba gi sangdune chanau se makadam ke hai who lives in you and was given to you by God nang nasamak se uzik nasamak ki oidre hai bible ai samak se ai samak ki oidre buz Paul na su sa hai kre 1 Corinthians so mare verse 20 da for God brought you with a high price howzikti kai no hai targade ai ase ai gi punsi ase uzik maman na leira ka porakre chanau sing thawai gi min hang to padra ka lai ko nang se maman na leira ka porakre free the native chanau se ishona na onda minungsi piri se thousal piri se shona ran kuam piri ba hakchang fa piri ba ingtha ba piri se free native chanau se jisuna mamal pi kraida cross matakta mamal pi kana pi bangam gani kana sungam ai sungam try tausira cross ta bogyan biroi ke kupang na amani dang thage yar kadra ingta pami oi su yar wai du matam enom tholakane natra pen da bam di yar kane suna du thoke brahmagi punsita sure moi toy sing se ambo khang da toy ni please nak piu hydro cross pow ba haiba in bado Krista du kakta ne babul nas da kay nang se mamal ayamba na mamal pira kanda mamal ayamba ni chnaw se aduna ne nangi punsi se mamal yami na hais nangi hakchang du na su shorbu ikai khumna gadabani na hai amen praise the lord ai gi hakchang sina ai gi shor se ikai khumna gadabani na hai aduna khoi gi hakchang se chnaw sing chinna kaktanate wahina kaktanate chanau se nangi hakchang pumbaduna su shorbu ikai khumna gadabne ana mayam chanau sing nangi hakchang duna shorbu ikai khumna bra sisine kwedar kalex akhoi gi hakchang pumbase akhoi gi body sigi kokta gina tone forba akhoi gi pungning wakhal akhoi gi wakhalon akhoi gi pungning sigi mayam sina shorbu ikai khumna boy gadabne Sunday numita kakta te chanau se Monday numita sudar ka lai church la have na te chanau se nang adong dong yum da shorbo kai khumna bagi matam do pibio maram de nang se maman na leira kraba mi amane magi thwai seng se ko da pi aduga khoi gi hakchang se magi seng ba sang adune romia gi taruk ki taragom de rom ko yeng mina se chang se bible gi matung ina hai se ba phatta ba taw bagi khulai amoina season aganu na hai nangi hakchangs amen bible the kwasa basad of the yarom de duna dum sabi ai haidura you su palam de thak pa ya de number 4 su palam mi palam de kap toira dum
Bible na sida haire nangi hakchang do fattaba taunanabagidamagta khulai ama oina sisinaganu hai sida lo yauraba natro chinaw fattaba haise kai amani khaktaro fattaba haise fattaba lo yaure fattaba hek leiba makai singa aduduni adu singa do kai do Bible na haise fattaba bu prayer tawdabasu fatte chinaw se naina akwai chokpa sa de adu tawde no prayer tawdabasu fatte chinaw se Bible na phai hai bro no fatte dusu so duna Bible na kai nangi hakchang se fattaba taunanabagi khulai oina sisinaganu na hai adu makada mu kai hai ge hai matamda madugi mahuta instead give yourselves completely to God adugi mahuta nang nasamak nangi hakchang pumba singa sina kai doba shorda isalu na hai disuna ko da ahama tambi badu kai no nangna nangi shorbu thamoi pumbana wakal pumbana pangal pumbana nangi leiba kuding magna shorbu nungsigadabani amen praise sisi darkale maramde aise cross ta aigi apamba apaiba aigi ngamoidaba mayam singa se Jesus Christ ga cross ta hatmina greb Galatians chapter 5 parga din ko na khangani but now you have new life hojikti nangonda kai leire hojikti nangonda anoba punsi do leire akwa hamina se ai Christ ga lona na aigi aningba apamba sing apaiba sing fattaba sing Christ ga lona na siminakre aingonda hojik anoba punsi do lay amen ano nangonda anoba punsi lay was amen mayon chong han biu chanaw se madu sing sai biu mayon chong ka doin please shogi wa hisit bizab biu adum mayon chong kan ano ba pun si do nong ondale adu ge matunda ke do so use your whole body as an instrument to do what is right for the glory to God shogi matik mangal chong na bagidamagta nangi hakchang pumba se masisina shogi damakta khulaya moina sizina biu amen nangi hakchang dugi mapana ishor ge matik mangal chawhallo hairi Bible amen praise the Lord amen praise the Lord so do egade akoi hakchang gi jigi matung ina e so akoi amaga punminaraga prayer to bose matik mangal chawi chawde chanaw se or natraga amaga puning thogana ba amaga visit tawna ba taraga di madu ishor da matik mangal chawbra chawdabra Hebrews chapter 13 gi verse 15 ga 16 ga the Bible na kayai hawjukti akoi na katkado ba amasu leire madu di kaino numit kudeng gi tawgado se aikoi isamak ase ishorgi mamangda thagatpagi oibase aikoi katkadobane amen ngasi ishor thagalaga lakpro yumdagi sidana tab chanause yumdagi eno alakpade natra kon phengbran tra sak thonga lakpra karma mongda lakno kangde ishor thagalaga lakpi chanause pamungda ek tholakpa matungda praise the Lord glory to God is good ishor is na harga lakpiyo au kamai harawro dunu chanause church lakpada nang ubada mi vor fanga doine natragana mathayam saidana lakadoi chanaw sing matha sabado mipum khudimakta lei na thanda nati harauzo doi ga Bible na hain loi ngam gani nang harawraba nang loi ngam nang sondaraba chanaw sing nang wakal puning sondaraga bu kari no nang na thengna doi se ngamgadro chanaw sing aina hainingi point di kaino wakal sondaraga di ekoi kaimta pangthokpa ngamde wakal khanbasu anoba wakal idea tholakpa ngamoi shongang basu taroi aduna ni jisuna langtak na ganu hais adui mahuta harauzo haise harauragadi nang kai tawdune se nang khangane amen praise the Lord so Bible na sadai numit kudingi hojik ekoi numit kudingi daily sacrifice ekoi sisu makhalama se kai noagadi shorbu hagat sine amen nangi chinduni ko chanaw se worship team da nati nangi chinduna Jesu Christ gi apana numit kudingi shor se nang thagat padar kale Jesu Christ se prabuni or makse fai makse sini anafan bibani mayam harga nangi chindugi mapana ishorgi mamangda ngang thokadobane auna ina haiseningi nakoi gi yumda na koi ishorbu thagatpagi oiba hainabi do laibiyo so yumda practice to yumda ishorgi mamangda koi irapot oina katse church da natab chanaws yumda su katse yadabro chanaws yumda katpiyo yumda matam pibiyo chanaws nangna sama katpagi matam amaga mateng pangna base kauganu because these are the sacrifice that pleases God. Sisu irat pot amane chanaw shorgi mamang da katpa amakak ne asise kaino madugi mapana ishona su pele amen tithes offering nang shokuramba sukaide do tawgadab aduki
wang madam mu tor ka do se kaino Bible na hai se nang nasama ki chinduna ishor bu thagat verse 16 diary se afaba thabak tawba se kawgunu karamano afaba thabak se chanaw sing akhoi amaga mateng pangnaba chanaw sing mateng pangdringai da ming hata hana khangna biu ai gidi kem haijaroi church masen ming khangna biu chanaw sing chi chai si da ming anta loi khangbiu ming khandra di kamai tina duin amen praise the Lord hi hello duna ti yaroi chanaw sing kamai mateng pangduin ana no su khangdan please pau phawna bi connect to bi ai na ai sin nge akhoi amaga afaba thabak tawba se masi se akhoi lepoi da bane masi shorgi mamang da pen ba aduga akhoi na su shorgi mamang da irat amaga chapmanai hai chanaw se mit hangbiu mit hang da ba yaroi hoje hawai go mit se hang ga dinang adu ugane nang na khan ba wakal do shona khan de chanaw se shona uri ba shona taw hai se akhoi gi fana ba gi damak ta ne chanaw se masi akhoi na torok mata amaga help to matam da chanaw sing paisa na ugano amaga mateng hek to hai ban tam da paisa ai paisa lai te kamai mateng please nang pray to bibadi kai chaminara ga puning thau ga padi kai amen praise the Lord sure gi ba afava sing ado kai amaga puning thau ga mina ba kai darka lai amen so aina ai sin true worship asing ba makal gi khrum ba se atem ta na te chanaw sing church se shak du na te nangi punsi du na hingi ba mong du ni shokrum ba amen true worship I say asing ba khrum ba I say church say mayam sak pa du na te khrum ba na te du adubo number 1 it is the way you live your life nangi punsi du na hingi ba mong du ni shor khrum ba amen adu khatana te mi atop pa nang na kamai na tawbage nang na karma mo ma taw utpage adu ni nang shor khrum church ka chala lore Bible par lore pray taw lore light period ka lore Christmas matam da yaw lore no chanaw sing adu khatana nang na atop sing da nang na kamai na utpage kamai na tawbage nang mi atop da akoi masen gi marakta nang kamai treat tawbage kamai na nang moi da utpage nang gi mohum ma taw chanaw sing adu ni nang gi worship shor khrum se du amen mi bu nungsi bi bro mi bu ngak bi bro mi bu kok bi bro mi bu chan bi bro mi bu khang bi bro nang nang amba mateng pang bang ambro chanaw sing aduni worship shokrum bais church member example amanare na kalasi so nang chat bro worship nang puning thogat pasat bro adu su worship church ta kurum madona chanaw sing Yesu Kristo na church ta kaktang wapaw sandok paran tragar karam fam da mateng pang Sunday numita kaktara hingdo be asaba matam be cha daba matam be nongli nungsit matam be Yesu Kristo na loina mak thabak taw amen nangi oyet lai ba missing atu da nang na kamai na karma mo mataw sing utke adu nang ishor bu khurum among ni yana da ba kauna da ba le please ngasi dai kauna bi please pairaga satpigan life fata ba mafam pibigan life fata ba na adu da ne chance lor ka dus amen praise the Lord mi atopa sing da nang na kamai na utpage ai bu do nangi khurum among ni amen praise the Lord ishor bu ikai khum na ba church ta khoi loina mai kai khum nei khum na da ba kana yawe sai da ku tang ga ta ba yam yaw roi ham music tais di to mina wa bu ngang di si shori kai khum nei na tro lan na hai bna te chanaw sing khoi loi tawini natra nang na thabak suri bam fam du da su shor bu ikai khum na braba maduni shor khurum ba seng ba makal gi true worship hais amen praise the Lord nang na thabak suri bam fam oi be chhatro warga na nang school do oi be natraga na nangi yum du da nang shorbu ikai khumna bra sisin seng ba makal khurumba haise adu sise khoi tawmina si asi da yai ko hana oidra su khoi oize ya bro mi sing bo fasana treat tawmina si phasaba mong da kwai digi phasaba mong da khoi taram hara rauna nusi sana na phasaba wangang mina si amaga haidra su tambiu mina ngang ma taw khoi haiba kana yawi khoi marak to kana su loi hairaga lakte haiba ngak to ler madi kamai tawdun natra amaga mateng pangna gadam amen praise aina haiseningi aikoina shorge omang da belhan ba haibase atem tana te ai sasan ba dusuna aina tawba asengba ai mawong mataw manung mapan uthorak pa dune missing the fasana tawba darkar leis aina haiseningi Romans chapter 12 ki verse 1 se koi pakre masi senang hakchang se irat pot amoina ahingba irat pot amoina katlo hai adugi atrase kaino hai taragade nang nasama shoda piselu hai shorbu khurumba amoina total devotion ishorda loina pisan ba aduga mabu khurum wa ba se anisu asi laikre aikoi na khange aikoi gi thamoi se koi kai ba darka lai shoge mang da kasan ba hona
David na Psalms 51 da kweda uwa fangi verse 17 da kaya David na shogi mamang da changa kanda magi thamoi kai raba sing se magi thamoi kai hai je chanau sing sa mang bai nati shogi mamang da magi thamoi se contrite heart oi pungning hongi noluk pa se ma pi amukai hai se ngi chanau sing sida David na tawba se kai no hai tar ga di shogi mamang da ma se pungning hongi aduga ma shogi mamang da yamna noluk sa ba doi Bible da James ta kaya ishona chauthok pa mi sing adu Make sense na biro ishona chauthok pa mi sing adu noluk pa mi sing adu ishona thangkat pi wanghan bi have natru chanau sing masi shogi principle shogi chana kanglo ni si ishona tawbi kani aina haisen ngi nang hosai na Hebrews chapter 13 gi 15 da hai kre koi gi chin ban sidagi khonjel sigi chin sigi ma pa na ishobu thagat lo hai ri si irat pot ne amen si se thagat pa gi ob se Jesu Christ em fam to madu do kai no hai tar ga din nomit khuting gi nangi mawung ma to nang na utliba gratitude hai tar tawbi ma khang bu du ne ba nang na du taw du amen ano nga sige nimit nang ayukta just one word, 2 words, 5 words obe nang ishor ge mang da tawbi ma khangaga lakbra tawbra hangi da du ne natraga na pung da dore na phong de jal uk chong dhara ka chelak pra akoi gi tawbi ma khang ba se numit kuding gi ishor ge mang da koi ut ka da ne mama pa sing na amen have you aduga nang ina cha sing tor ka doine Philippians chapter 4 verse 18 da koi na of angi Philippians 4:18 sita koi Paul na adugumba offering tithes adugumba giving gi matang da tak ni so Philippians chapter 4 sa tarak pa sa verse 18 19 lak ngai da moi gi pira iba moi na kalai iba mayam sing ase ishor gi mamang da moi na kat pa sing ase thamoi sing na kat pa maram na Bible gi matung na kai oi gai tar ga di ishor gi mamang da pain ba ishor da kat liba sing se ishor na pam ya ba sing ado oi financial oi be material gifts oi be madugi mayam sing ado piri je manam nungsiba ma ohen ga da bane taseng na hai tar ga di atem tana te madu supporting others need atopa migi darka leibdo nang mateng pang ga da bane chanaw sing khoi ge fam da lupa tara lebe yawbra lupa tara bo pai tra bo chanaw sing bera le mit na khong khut ti tek tri please subi you nombi lupa tara di le natro lupa tara je hosik matam da kai oina lawwe khoina lawbe ai kasu khoi khangi du kasu mamal leite natra tara pio pot pok leirak tra bane bo sik matam lanbro chombro chanaw se adi aduki matik posai yam tangi khoi loi khangi ni nang pharmacy sala kan da lupa tara kai lebe ab lai gine na ba fana ba kasu leite natra yam tangi so aina haisening so nang mi bo help to bo se mateng khar tam ba dar ka lai missing nung shibu chanaw se se Jesu na khoi da tam biram ba ya thang amen praise akhoi na noi kudimakta si mi je mateng pang sin he mai tau se hai no khoi chum hai na gadra Jesu na noi masen phone tor ga hai no hai bra yaw bra Bible da hai di khoi mi pung kudimakta Bible na e help one another amaga mateng pang supporting one another madu shoge mang da kai na hai ba ngasai to pain ba shona ya shoge mang da chumba duguma makhal gi khurumba makhal amani hai ba na tru chanaw so aina last one aina hai sening e matau kram na shoge mamang da shoda kat pa gi ba punsi se koi hinga da ge hai ba se amaina torga tawdoi no hai ba se Romans chapter 12 verse 2 last verse ni si Bible na kai NLT da sigi tayong pam ba gi oi ba mawong matau tayong pam ba gi oi ba sigi lairi ba mayam sigi matungin na matau tam ganu hai ba ne chanaw sing ai koi na lam thok ta bai maram tawroktabagi maram atenta nate sige problem sinane akhoi tayong pambagi matau tambay ne ngamaktris tayong pambagi matau tam ganu hai chanaw tayong pamana amaga nung sinabra ta habiu mayam senseng bahina se nung sinade madu akhoi na akhoi gi punsida su puslak pataraga de madu ne ba khoi tamais tayong pamadi kaino nung siba mi singa du nung siu tuka saba mi singa du na nang na su tuka saw hai bane natro chanaw se khoi ba nung sida ba mi singa do khoi na nung siba ngambra ngamde adubu Jesu Christ na di nang butukat sa missing adubu nang nanungsiu hay na tambi amen praise the Lord so aduna ina haiseningi tayong pambagi saong law ganu tayong pambagi maong mataw da lakpi ganu mana sida hay si kaino hay gadi tayong pambagi sep ki maong da nang oirak kanu hay bane madugi maong mataw se nang lawbirak kanu tayong pambagi maong se lawbirak kanu tayong pambagi maong sina isoboy kai khumna ba yawbra mi bunung siba leibra tayong pambagi maong asina isorgi mamang da matik mangal chahon ba yaba thabak thoram ama fawba leite aina isorgi from the kasan batar ga de aigi punse ai samak se isana mayai da leiba nataba kristana mayai do tar ga de ai samak se kat batar ga de kai doge hai tar ga de aigi punse se hong ba dune ba lak du ai hong ma di pame adu ba pu hong ba ngam de kai kino kasan da bagi problem soiba ma nang na khalli ba do hong ba du ki matung ena nang
hong torakani haibane chanaw se aina aichaninge koina khanbase muna aina sida kaigumba khara aichaninge akoina khanbase tayong pambasina shape ama ka khanna hotnaraganda koida summakanda akoise shape tanaba honai tayong pambagi simong so sigi shape tanaba honaraiba sumaiba tayong pambasina sapsalakpa matamsida aikoi madugi mong loganu haibani Bible na hais aikoi sure ning ba missing ase tongan ba mong matau sing ado koi gun sing ado leigadabane awana da khangba haibagi gun do leigadabane awana da nokpangam bagi gun do noi da yawgadabane koi da yawgadabne chanaw se si sure khangma migi jesu christ gi punsi da samaisa koi da gi na thengnei man kap khiba yawbra kap ke ha kani noi na di kapi do kai kidama kana kidama kapi nang na thaza da bagi kapi so ado Bible na kai nang na khanliba do hongba matam da nang hongani chanaw se Bible na aikoina khanbasine ba yam maruis nangna khanbadugi matungina nangji oirakadoine proverbs sa kay as a man think in his heart so is he in a hain mi du na khanbadumak se mi do oire I na hai nangna khanbadune ba nangna oirakadois amen aduna shorna nangbu hongan bibo isunu shogi wahai dugi matungina aikoi dhyan to badar le shona hai se kai no abise koi khang badar le ngasi dagi shor kasan ba koi tae so kasan ba se koi to badar le doigade ai nang hongba horakane kasen naba matam su nang lepakane ayuk to be nungdang do be khangde anytime anywhere nang karmam fam matam noi khangde madugi mafam sida nang matam pi na bo honarakane nongam dan tabu chaba takba koiba langba please tobiu ke sukaidi shor ki su matam mafam pibiu amen praise the lord ko loina maksuda be ade nom da be ade chanaus adu shor ki mafam da su nang adu pibiu minute sangbra tenbra adu ai khangde nangi thamui ga pamani adu nangi wakhal da du han ta set tobiu ngasi da ge ai shor gi from da ai punsi se katpa horagani shor ai pangbiu amen nang warep logat aina aisaningi madugi oiba mayam sing tayong pamada adugumba langtak na ba mayam le tayong pambagi mong experience mayam koi thengnai chanaw sing aina aisaningi nang na past experience tu na shoge among the highway aroi sidi ado man de shor no nangi experience tu ki matungina Bible na hingo haidi when you film was sano oiro da amata leiti haina Bible na ko da hive amen mioi bagi koi loina ma experience haibadi punsigi haukraba matamda koi loi makal thengnare so I admire to this my to chanaw sing oining wa film wa chanu shona loi hong ton bangam me amen se koi believe to save amen praise the Lord so I nice ningi maduki mawong lawrakanu haise sisini do this my to no shona loi to bi bangam shore gi plan thorang thosil se sidagi hena fa se atopam ta lei aina conclusion da taning badudi aina result adugumba haining badudi kaino na hai taragadi shore da koina katpagi punsi se tatpalaitana numit kudengi taurab jisuna sahibado nangi cross to paikhalaba nasamag yazadraba aduga aigi tungda chatlaba asigi result se kaino hai taragadi chanaw se nang thawai se mapung pharakane amen praise the Lord nangi thawai se chawkhalakane so du chawkhalaba matungda kaidauge na hai taragadi sigi tayong pamba sigi oiba mawong mataw sidagi nang hongtorakkadoine sigi pattern hai tar sigi mawong mataw sing mayam ma lei chana kanglon mayam sidagi nang thorakpa horakane hawai da mapung fa borakane nang numit kudingi katpa warak taragadi ani subata nang na shorda nang katlakpa taragadi nang nasama ki punsi shore ai stale kai aning banata nang gining boy so aina aisaningi ani subata nang na taw udo kaino khangdoi se kaino agadi discernment nang ubanga makane shore gi aning ba se kaino apam ba se kaino ishona ai kai to honing bage ishona ai kai ohen ba pam bage ha ba se mayek seng na uba khorane amen Bible na sai si makada ke then you will learn to know God's will for you sida hydra madudai dinang shore gi aning ba pam ba se kaino ha ba se nang khang ba tam ba khoran sai kai do no khang da chanaw se shore da kasan shore da pisin aduga nang kai to no ha se khangane shore na nang gi pun se da kai to ningi to honingi ha ba se nang khang ba horakane kok se ngaw roi kok chaw bi ka roi chanaw se nang discern to bo hobo orakane adai dinang shore gi afavasina kaino ha ba se mek se na khangani shona pam ba sina kaino ha ba khang ba horakane shona pen ba sina kaino ha ba khang ba horakane asai se gi last part ka hai then you will learn to know God's will for you shore gi aning ba se nang gi pun se da kaino ha se khang ba horane bu se aduna ni akoi khut sa lenga ka duis aduna ni mi kaura ka duis adu ki maram na ni mi nungsiba ngam ka duis shogening mado khangdram ne koi kamai nungsi do ne chanaw shona koi mi bungak pi da ba se ya de ko hai se ai khangbo ga da ne chanaw se adu khangbo ita ga di shona hesi di chumde ai ngak pi ga da ne hoi ai chaure ngang thore smai tore adu ga so ai ngak pi ga da ne ai ya di shona pam so ai na ai se ningi koi short kasan bagi punse se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯀꯠꯁꯟꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯄꯤꯁꯟꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯒꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯕꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯦꯟ